Pozdrav svima, evo možete na slici vidjeti korišten Zagov Invisible Shield koji smo, kao što vidite, na sredini sa ključem izgrebali i vidjet ćete da se u biti nije ništa desilo. Ovaj shield je dosta već izhaban, tako da se ne morate čuditi što je u ovakvom stanju. Eto, pa ću vam sad pokazati kako izgleda ekran ispod. Evo vidite u kakvom je stanju ekran, znači dosta korišteno, ključem smo prešli puno puta preko njega. Evo vidite kako se miče shield. Na ekranu znači nemamo nikakvih oštećenja, sve je u redu ko nov. Evo, stvarno super stvar. Evo uzeli smo novi shield, pa ću vam pokazati kako se malo to stavlja, neke detalje na koje trebate paziti. Evo kao što vidite, to je Zagov Invisible Shield, znači samo za prednji dio smo uzeli. Evo u pakiranju dobijete tu znači samu foliju, to jest Zagov Shield. Dobijete također znači sprej kojim si nasprejete ruke i shield. Dobijete malu gumicu za izbacivati zrak i malu krpicu. Najbitnija stvar kod stavljanja je da ekran skroz očistite, znači da nema nikakve prašine, nikakvih bilo kakvih stvari, znači da mora biti skroz čist. Probajte, mislim ne možete ga napraviti savršeno, ali da bude što bolje. Evo sad znači uzmete shield, posprejate ga sa sprejem koji ste dobili, znači po onoj ljepljivoj strani, stavite što više ove tekućine, naravno ne previše, i jednostavno prislonite shield na ekran. Ne morate se brinuti što ima puno tekućine, možete ga i micat i ako vam se slučajno desi da ga hoćete znači maknut, slobodno ga maknete s ekrana, još ga malo više posprejate, znači ne morate se brinuti da će vam ono skroz se zalijepit, nema frke, možete ga micat, ponovo stavljati, ali bitno je znači da ima dosta te tekućine, da se on ne počne za stalno znači lijepiti za ekran. Kad namjestite shield jednostavno istisnete sav zrak i tekućinu van i malo ga počistite s krpicom i to bi trebalo biti to.